आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहनबदा मरु ओइबा पाउ संसद के नोंजुमी फॉर्म ngasiदगी हौरे लोक सभा अमसु राज्य सभा अनिमकी सीटिंग 38 लेगनी संसद के नोंजुमी फॉर्म पुखलक वाफम सिंह निंगथीजना खना नेननबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अपील तौरी मणिपुर ngasi निनी चनबो ओइना टोटल कर्फ्यू मपुंग फाना जथरी कर्फ्यू थुगाइबगी थौदोक लेते अमसुंग भारत कोविड-19 वैक्सीन डोज कोटी निफु लाख निफु मापन हेना काप्तुना अनोबा पंदुप अमा यौबा ngamle सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही तरह निपान मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 वैक्सीन लेमना कापगे कैंपेन लाइबाक सिनबा थुंगबदा चथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोकनाबा अमदि अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनाबा हाइजरी कोविड के अकीबा लैरिबना मियामना सेक्शन बवाटपगी थवंग सिंग तोपीदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माई मिट अमदी खुसा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड का मरी लेनब ई पाउसिंग अमदी मतेंगदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य के हेल्पलाइन नंबर ना 038524116668 अमसुंग 180034531818 नि कोविड-19 देंगाक थोनबा तंगाई फतबा चना कानून सिंगाना चटपिनबा जिरिबाम जिला की डेप्यूटी कमिश्नर डब्ल्यू मालेमगनबा चेंगलेना अपील तौरदुना हाई मियामु डब्ल्यू मालेमगनबा चेंगले डेप्यूटी कमिश्नर ने खुरमजई नुंगसिजरबा इरैचा सिंह तमथिरेबा कोविड-19 लाइचतगी कंजनबगी दमक एकोय अमुक हन्ना चेक्सिनबगी फिरेब लौबिनरसी कोविड की वैक्सीन सोइदन कापथोकपियु फेस मास्क सोइदन उपियु मी अमगा की मरक्ता फुट तरुक लापना लेबियु हैंड सैनिटाइजर सिजनबियु हैंड वॉश नत्रगा सापोन सिजनदुना खुदसा सेंगना हंबियु लाइचत असिदगी ngakthoknaba laingakna matam matamgi oina piba tangai fadaba satna kanglon sing aikoi khuding magna ngakna chatminasi checksin ba haibasina लाइचत असी चंगहनदनबगी ख्वाइदगी फरबा पांबैनी मयामबु अमुक हाना खुरमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ संसद के नोंजु मिफम ngasiदगी हौरे मिफम असिदा लोकसभा मसुंग राज्य सभा अनिमकी सीटिंग 38 लेगनी मिफम असिदा ऑर्डिनेंस सिंग महूत सिनबा बिल तरु पुथोकनी बिल सिंग अदुदी द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल सिंग निकुनमाथोय The Insolvency and Bankruptcy Court Amendment Bill Nikunmathoy, the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill Nikunmathoy, the Essential Defense Service Bill Nikunmathoy, the Indian Medicine Central Council Amendment Bill Nikunmathoy Masung, the Homeopathy Central Council Amendment Bill Nikunmathoy ni. आकाशवाणी की पाउमिन हाई मिफम अस्त बिल कुमापन अमसुंग फाइनेंशियल आइटम अनि याउना सरकार की थबक थरुम 38 खनगनी मिफम असि मथंग थागी तरहमदे लोइसिनगनी राष्ट्रीय दल सिंग लुसिंग बसिंगना संसद के सभा अनिमकी मिफम निंथिना चथना बहोनबदा मपुंग फाना मतेंग पांगनी हाइना सरकार थाजब पीखरे मिफम असि कोविड प्रोटोकॉल सबसान ngakतुना चथगनी संसद के नोंजु मिफमदा निंथिजना खना नेननबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अपील तौरी अमसुंग राज्य दल पुनमकी लुसिंग बसिंगना तेंगबांग बिनब हाइरी पार्लियामेंट हाउस अंगांग पांगथोकपा राज्य दल पुनमकी मिफमदा श्री मोदी ना मिफम असि निंथिना चथगने अमसुंग थबक पुनमो लोइसिनबा ngamgani हाइबगी थाजब फोंगदोखी संसद के सभा अनिमकी थबक निंथिना तौबा ngamnaba राज्य दल पुनमकी मतेंग लौनबा दल पुनमकी मिफम अदु कौबनी मिफम अदुदा प्रधानमंत्री नाहाई एमपी सिंगना ममल जामल वाफम कया मरुम पुथोरके अमसुंग सभा अनिमक्ता मधु मयांगी कानागदब मोंगदा खनगनी पुखलली वाफम सिंग अदु पुन्ना थबकता ओंथोकनबा होनगनी हाइना मांगना थाजब पीखी मांगना हाई एखोगी फजरब गणतंत्र असिगी चनबी मतुंग इना मयांगी ओइबा वाफम सिंग मरुप मपंग ओइबा मोंगदा खोटकदबनी अमसुंग खनन नेनरिबा सिंग अदुगी पाखुम पिनबा सरकार दा तांजा फंगहनगदबनी श्री मोदी नाहाई पार्लियामेंटेरियन अयाम्बा कोविड वैक्सीन कापले मशीना संसद थबक थरोम सिंग पांगथोकपदा मतेंग ओइगिनी हाइना मांगना थाजब फोंखी
Parliamentary Affairs Mantri Prahlad Joshi na mifam adu tung da hai mifam adu da Rajya Dol kontra homdo gi lusingba nipu hendro saru yakhi mifam adu da lusingba sing aduna mokhogi apam wafam kya phongdo ki Sri Joshi na hai pukhalaki wafam sing kanagadaba mongda khana nainagadabani Lok Sabha Adhyaksa Om Birla na sabapati oiduna ngarang Parliament ki library building da Rajya Dol punomaki mifam amasu pangthokhi Mifam aduda Pradhan Mantri Narendra Modi, Parliamentary Affairs Mantri Prahlad Joshi, Congress Lusingba, Adhir Ranjan Chaudhary, DMK Lusingba, TR Balu, BJD Lusingba, Pinaki Misra, TRS Lusingba, Nama Nageswara Rao, Amasung, Shiromani Akali Dal Lusingbi, Hari Simrat Kaur Badal Lusingba Yaukhe. Mifam aduda Sri Birlana, member Pumnamakta, Sabagi Sane Bingang Namakogi Aningba Apama Pongdong Naba, Matam Sana Pin Hana Kanghan Ki. Tungda paumushing da wangang bada Sri Birlan hai apikpa dol sing su makhogi oiba wafam sing pukatnaba matam ningthine pigani Rajya Sabha ki Chairman M Venkaiah Naidu na su thangja numita tongan ba rajniti dol singi floor rusing ba sing mifam pangthokhi Sri Naidu na parliamentary sing aduda COVID-19 ohelagli phibam asida miyam gidam lepnaba masung mailena wafam sing khananaba taksin ki tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Manipur ngasi nini sanbu aina total curfew mapung phana chathari Imphal gi jila animakta maroiba mafam kya da police na ngak senbagi akan mathorang lakhotli ngasi su jila sing asta curfew thugabi mi sing thengna de hospital staff amasung security gi mi sing amadi ana ek pubu gari sing yauna tangai fudaba service gi mi sing natana atopa mi amasung gari sing senba udre raija asig atai jila sing dasu total curfew mapung phana chathabagi pau phangi Raija asta hoki nimit kharani da COVID-19 positive oibigi sang khangwang khalakpadagi nimit tarani oiba ngarang dagi total curfew si thamkhibani Manipur da ngarang phawda puna COVID-19 positive okiba masing lising marphu mari chanipan kuni thoi sukre masigi manung da lising humudra humdoi chater humudra naba phakre hauji active case lising mapan ga satru humdra taruk leiri Laichet asta sikhiba masing na lising amaga chahum humdra taruk sore haukiba pung kunmari demi chamapan humpum de nangna positive oirekhi positive oibigi sang sara tara manga dasmik manga mapanni marak asta Manipur danga nimudangaram phawbuda covid vaccine kakiba apunba masing lak tara lising ni pom de changwa sunna mari sure masing manungda mi lak mapal lising kun mapan chater humpum mari da ahanba do samasung mi lak ama lising tarahum de chater ni phuda anisuba dos kaukre Bharat ta COVID-19 vaccine dose koti nipu yana kapa ngamle Haksel Mantralayan hai laibak sin bathungna chathari bahida kapa git khongjang asida haujik phawbuda vaccine dose koti nipu lang nipu mapan hena kaukre hauki bapung konmai da vaccine dose lang yakai matu hena kaukhi Bharat pumig oina naba prapki sangcha da mapudra dasmik ahumama yaure hauki bapung konmai da mi lising nipu nite hena naba farakhi haujik phawda puna mi koti ahum lak ani hena naba fakre Hauki bapung komeri da lebak asta COVID ki anuba case lising ni pumatoi thengna ki hauji active case lak mari lising kunithoi chatru humpu leiri masi apun ba positive case ki sad ama dasmik ahum taruk ni sewel ko ena positive obi sangsa da manga gi makha da hantarak to na chada ani dasmik suina ni pand leiri noma ki oina positive obi sangsu thangna numit kuntari ni subo oina chada ahum gi makha da hantarak to na chada ani dasmik ama ahum da leiri Nagaland ngarang nung mi samang taruk COVID-19 positive oirakpadagi raija asik apunba positive case lising kuntaruk chatruk mai puni thoi sure ngarang mi yang khai taruk naba phakibadagi puna naba phakiba masing na lising kunmari chani huma thoi sure laiset asta nung mi mari sikhibadagi raija asik oina sikhiba masing changwa tara mari yaure haujik active case lising amaga chama nipuma pan leiri Loishilakpada COVID-19 dengal thoknaba face mask upa Putaruk lamna leiva khut chamadi mai mit tarutana na thamba haiba achamathong ahuma singang na chatpinaba amuk hana ning singjari aroibada maroiba pau amuk hana sangsat ki nujumi pham ngasidagi haure lok sabha amasung rajya sabha animaki sitting drama pan leigani sangsat ki nujumi phamda pukhalakwa pham sing ningthi jana khana naina ba Pradhan Mantri Narendra Modi na appeal tauri Manipur dangasi nini sanbo ina total curfew mapung phana chathari curfew thugai bagi thodok leite amasung Bharat COVID-19 vaccine dose koti nipu lak nipu mapan hena kaptuna anoba pandup amayaw bangamle paulay jare.